به نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini mga kasi hindi mengadakan sin kerajaan itu Allah Taala menarik perkataan untuk mungkin kasihlah sama kuasain Allah Subhanahu Wa Taala yang kata kalau pemeriksaan waktu ini dari kami biasa si mga kerajaan agama waktu ini perlu itu dan Habib Wa'il Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda'i layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi muhkami kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, mahuli mga palanggungan ha agama Islam, mga maumaasin kami mapuas sin panangliti iban pamudjihi pa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iban salam papanghu natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kumawa kita niyo manyo tiyo pangadjian akab tangan sinhambuok sahabat bianakan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu in aginiya al-imanu nisfan nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Longhi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu in iman long niya in siya dua nisfan
intunga niya long niya amuna in pagsabar, wa nisfu syukrin, iwan intunga niya amuna in pagsyukur pa Allahu Ta'ala. Na diha ini, biara kita nyo iyan, tinambuk sahabat mulia pa Allahu Ta'ala bianakan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Biara kita nyo iyan in kajukup sin iman sin hambuok mu'min atawa kanin kajukup sin iman na to doon da apagsabar iban pagsyukur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bimana bang nalawa na in hambuok din hadua ini na in pag-iman sin hambuok mu'min, in pag-iman niya tuan bukon jukup, in pag-iman niya kulang. Na in agama Islam bang nato kitaon, bang nato lilingon marayaw in agama Islam, di na siya gumawa din hadwa parkala. In agama Islam doon da siya hadwa parkala, amo na long niya in fi'lul ma'mur iban sin tarkul mahdzur. Amo na long niya in paghinang sindaak, hinangon mo indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban layuan mo aniban, tinggalan mo in mga liang sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo ya untuan in agama Islam. Arapun in fi'lul ma'mur, in paghinang sindaakan sin Allah Ta'ala, in tupot da makahinang sindaakan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya, amura in mga sila nagsusyukur kaniya. Damit yan hisiyo-siyo, in piaragbus niya, indaakan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul, doon hagin hawabaran niya na siya naya untuan in mattan bunnal amo in nagsarang syukur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Akar na tuan nasabot kaina fi'lul ma'mur. Fi'lul ma'mur ay bimaana paghinang tindaakan. Arapun tawakan biara kita nyo iyan, in pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya yaon mamarahi, amo in nagsyukur sadya in dila mo. Sumagawa way nagsyukur in hanggaw tabaran mo. Di mamarahi in imiyan sadya kaw alhamdulillah, atawakan magsyukur ya Allah. Di mamarahi, amo in nagsyukur in dila mo sumagawa in mata mo, way nagsyukur pa Allah Ta'ala. Di mamarahi nagsyukur in dila mo, sumagawa in pangdungog in tainga mo, way nagsyukur pa Allah Ta'ala. Nagsyukur in dila mo in lima, in siki mo, way nagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsyukur in dila mo sumagawa in tiyan mo, way nagsyukur pa Allah Ta'ala. Biad diin in pagsyukur sintiyan, naasubuhi Abu Hazim sinambuok usog. Long sin usog ini, uno lang niya in pagsyukur sintiyan. Wa ma syukrul batan, uno lang niya in pagsyukur sintiyan. Long hi Abu Hazim an yakuna asfaluhu ta'aman wa a'lahu ilman. Amo na lang niya in pagsyukur lang niya sintiyan. Amo na lang niya in habawa niya pagkaon, ibanin hataas niya amo na in ilmo. Ay bimakna, bangkaw karihilan na sinallahu ta'ala ni'mat, pagkaon iban mainom halom sinang kaadlaw, subay rakaw tuwan manuntot ilmo, subay rakaw humati mangadji sin agama mo. Akar na in ilmo, in siya ini, labi mahal ka, dahin ha pagkaon iban mainom sin mano si alom sinang kaadlaw. Ang kansain agi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, in agi niya, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ilat ta'ami was syarab. In mano si along niya, nakalando lang nin hajat niya, pa ilmo,
nakalanduin hajat niya pa ilmo, dahin ha pagkaun iwan sin mainom niya halom sinang kaadlaw. Asabab mayta, lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain. Akarna long niya inhambuok usog, maglagi siya long niya maghajat siya pagkaon, iwan sin mainom halom sinang kaadlaw, maka minsan atawakan makarwa. Nabang nato kitaon hazaman nila, maka minsan datawakan makarwa. Na hazaman nato bihaon bukun hat makatu, sambil makalima halom sinang kaadlaw. Wahajatuhu ilal ilmi ka'adadi anfasihi. Na inhajat niya long niya pa ilmu, biya long niya taud sin napas niya. Ay bima'na salugay niya buhi, wajib atawakan subayra tuod siya manuntut ilmu. Arapunin manusia amuin, himaun na sadya minum, away nanuntut ilmu, away himatisin agama, na inyat tuway niya natunay, in pagsyukur sintiyan niya. Inyat tuway niya tuwan natunay, in pagsyukur sintiyan niya. Dahil nasabab ya undi mamarahi, in hambuok manusia imian magsyukur ya Allah, anikmat dihil mukaku sumagawa, amuin way nagsyukuri ng gautabaran niya. Di mamarahi in hambuk manusia imian magsyukur ya Allah, anikmat ka kusog, nikmat kalasig, sumagawa in 5 waktu sambahayang pahil-pahilun niya. Amu pakalong niya amuin sunnat rawatib hindi niya pahil-pahilun, minsan tuan in 5 waktu sambahayang pahil-pahilun niya rah. Na di mamarahi in umian inambok manusia magsyukur ya Allah, hanikmat pagdaya iban sin nikmat pangalta, mahuli di niya tunayon in kapatut sin alta doon kanya. Di niya tunayon in kapatut sin taymanghud niya barhajat doon kanya. Dahil nasabab yaon di mamarahi in patubtubon mo, in pagsyukur mo pa Allahu Ta'ala doon hadila mo, haway nagsyukurin ang gautabaran mo. Na in mga bihat tumanusya, amo in tiyubtuban nila in pagsyukur pa Allahu Ta'ala doon hadila, laong sin kaulamaan, amma man syakara bilisanihi, walam yashkur bi jami'i a'daihi, arapun lang niya hisiyo-siyo, in nagsyukur pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, sumagawa tiyubtuban niya doon hadila niya, walam yashkur bi jami'i a'daihi, haway lang niya nagsyukur in kata ng gautabaran niya, pamathaluhu kamathali rajul lahu kisaun, na inhantang niya lang niya biya siya hambuok usog, aun siya jacket, nagdarasin jacket niya. Paakada bi tarafihi walam yalbashu, mahuli yulinan niya sadya, induhol sin jacket niya yaun haway niya siyulog. Na inbihat tulong niya, falam yanfa'hu dhalika minal harri wal barad, wa thalji wal matar, na inbihat tulong niya manusia, amuin nagdarasin jacket, sumagawa, amuin way niya siyulog, inya tu di rama kamumpa at kaniya, serta di rasya katamingan din hapasu, iwan sin hagut damikyan bang aun ulan, di rasya katamingan hakar na iulinan niya sadya haway niya siyulog. Na in manusia tiyubtuban niya in pagsyukur pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, hadila niya, haway nagsyukurin ang gautabaran, na inya tutuan, falam yanfa'hu dhalik, di reto makamumpa at kanya. Palanggungan haagama Islam, al-imanu nisfani, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. In iman in siya dua, in tunga niya amuna in pagsabar, damikyan in tunga niya amuna in pagsyukur po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arapun in tarkul mahdzur, in pagtinggal sinliangan, in yaun wayruun na makatinggal kanya, makalayo din halyangan sin Allah Ta'ala, tupot amurain mga sila nakasabar.
wayruun na nakalayo din halyangan, makatinggal sinlyangan sin Allah Ta'ala iwan sin Rasul niya, buat malaingkan amuratuanin mga sila nakasabar. Na in pagsabar, in siya initu in ginis niya, in pagsabar tu ginisan. Bukun sadya in pagsabar amuin, sabaran mo in, amuin, datungan ko musiba, datungan ko problema, inyaun sabaran mo, na inyaun bahagian sadya sin pagsabar. Arapon in pagsabar in hakikat niya tu in taod. Amo nalong niyalong sin kaulamaan as-sabru ala ta'atillah. Inhikaru as-sabru an maharimillah. Inhikatu amuna in as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Amo ini intu pagsabar. Amo nalong niya in as-sabru ala ta'atillah. Magsabar kau doon haparkala hangan inyaun ibadat atawakan pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikaru as-sabru an maharimillah. Sabaran mo in mga parkala amo inhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo in di mo siya suukon, di mo hinangon. Inhikatu as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, amo na in sabaran mo in mga uno-uno na, amo in pakadaran, amo in gyanta kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in yaun sabaran mo. Nalong sin kaulamaan hisyusyulong niya, in najukup niya, kaya sabaran niya into ini, nahasil niya doon, ginhabaran niya, in matan pagsabar, in bunnal-bunnal pagsabar. Na, aun din ha mga manusya, kawakan na to, aun din ha mga manusya, makasabar sila doon hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumagawa di sila makasabar, ha mga yaram sin Allah. Aun isab manusya, makasabar, ang mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa, di sila makasabar doon hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun manusya kawakan na to, kasabaran niya tuan in tumindog sumambahayang. Kasabaran niya in magbati subuh, in mag-ail hawak tu subuh minsanin kiaunan niya mahaggot. Kasabaran niya in mamuasa, tumagawa, di niya tuan kasabaran, in umatud pa mga parkala, hiyaram sin Allah ta'ala, di niya kasabaran, in dumungog, pa mga parkala amo in hiyaram sin Allah ta'ala, biya na sin music, in niya undi niya kasabaran. Damikyan, aun din ha mga manusya, kasabaran niya hindi umatud pa mga hiyaram sin Allah ta'ala. Di dumungog pa mga hiyaram sin Tuhan, di dumungog music, sumagawa Tuhan, di niya kasabaran in magbati subuh. Di niya kasabaran in mamuasa, di niya kasabaran in sumambahayang tumindog, magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inbihat tumanusya, inbihat tuhantang pagsabar, way nila Tuhan nahasil in hakikat in bunnal pagsabar. Kitaan nyo ba yung mga sila manusya? Amuin, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Amuin pito in taod niya, makasilungan sisilungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haadlaw mahuli, in mga sila yaun di nila mahasil, in sisilungan sin Allah ta'ala buat malaingkan hasawabda sin pagsabar nila. Lamod din hapito ini amunalong niya in, warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ang buok lang niya usog amuin nagsadakka. Sarta in sadakka niya yaun tiapok niya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sa hinggalong niya di kaingatan sinlawa niya bang uno intyukbal sintuo niya. Ay bimakna wayruun nakaingat sin ibadat sin sadak kanya yaun minsan tuan amuin manusia masuk kanya. Na inyat tu di inyat tuan mahasil in amuin sisulungan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala
bangsa upama way niya kasabaran in magpakita-kita, hindi siya magpakita-kita, way niya kasabaran in ipasaplag atawakan hibayta in sadaka in ibadat niya. Manjari mga palanggungan agama Islam, in pangasubo, uno lang niya in labi afdal pagsabar atawakan pagsyukur pa Allah Ta'ala. Atawakan hisi ulang niya in labi afdal miskin sarta nagsasabar atawakan dayahan sarta nagsusyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mga palanggungan agama Islam, in jawab sibu ratuan sila karwa in yaun afdal, sibu ratuan in pagsyukur iban pagsabar in yan afdal marayaw. Damikyan sibu ratuan in miskin nagsasabar pa Allah, in miskin nagsasabar damikyan in dayahan nagsusyukur pa Allah Ta'ala sibu ratuan in karayawan nila. Angkan long sin mga kaulamaan, law kana sabru wasyukru ba'iraini lam ubali ayyahuma arkab, atawakan lam ubali ayyahuma rakibtu. Law kana sabru wasyukru ba'irain, bang sadjalong niya in pagsabar iban sin pagsyukur in yaun ba'irain, dua unta atawakan bang biakatu, bang sadjalong niya in pagsabar iban sin pagsyukur dua sasakatan atawakan dua motor, lam ubali ayyahuma arkab, na di na kulong niya magmahibang uno in sakatan ko, ay bimakna bang uno in kabakan niya amo in tumup, hakahalan niya amo yatto in agaran niya. Bang saupama siya diatungan sin parkala, amo in wajib subay niya sabaran in yatto sabaran niya, bang isab siya datungan sin parkala, wajib amo in subay niya pagsyukuran in yatto tuan pagsyukuran niya. Arapunin mu'min bariman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang saupama siya dayahan karihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat pagdaya iban nikmat pangalta nga usalun niya in pangalta indaya usalun niya yaun paparkala amo in hikasuok niya pa Allah Ta'ala, damikyan tunayon niya in mga kapatut sin alta iban kapatut sin tay manghud niya miskin, tay manghud niya barhajat doon kanya. Dahil nasabab yaun mabilang siya din ha mga manusia, amuin siyabot sin mga kasahabatan amunin agi nila, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yatto na lang niya, nagdapa-dapa na lang niya in mga sila manusia, dayahan. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur, nagdapa-dapa na lang niya sin karayawan in mga sila dayahan. Asabab maita, asabab sin alta, iban sin daya, iusal nila doon hakabayaan sin Allah Ta'ala, sarta tiunay nila in kapatut sin alta, yagad nila in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta tinggalan nila in kabayaan sin napsu nila. Damikyan in mu'min bangin kiaunan niya miskin na pagtaatan niya in Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon hahal in siya miskin, sarta in niyaun pagsabaran niya. Angkan mga palanggungan agama Islam, in pagsabar iban sin pagsyukur in ini sibura, in ini labi mahal ga pa hambuok mu'min, in ini labi mahal ga pa manusia, labi luba pa mga sila bariman. Hangkanin Allah Subhanahu wa Ta'ala hiyambuok niya, ayat niya in mga sila magsasabar iban sin magsusyukur, amuna in ayat niya, inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Mahuli mga palanggungan agama Islam, tubtuban sin ako in manyo tiyo patumtum, murah-murahan inyat to magmumpaat kato tanyo. Mahuli niya, tubtuban sin ako, mamaid na ko halapal kasila sa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.